Skúsiť večerať. Aha, Lukáško ide večerať. Aha, čo máme? Kašičku sme navarili, že? Páči sa? Ham. Aká je dobrá, že? Držkáš, myštičku, ty držkáš, no ty si zlatý. Aká je kašička dobrá? Áno. Ham. Tak. To je dobrotka. Tak, výborne, zlatko naše, tak. Toto je náš malý papito. Ako jemu chutí. Takto. Dobrá je kašička, dobre sme navarili, áno. Prežúkame, nemáme čo. Dobrotku máme, že? Tak, ty podrž aj lyžičku, vari už. Ty by si už vari aj lyžičku držal. Tak. Krásne on, papa, tak. On setká pekne. Dobrota je? Takto, nejdeme nikde pápať. Pápa, Lukášik, pápa, Hlisky. No, ako on pekne pápa, ani nezamažeme nič. No teda. To je krásne bábätko. Dobre, chutí mu, áno, chutí, To je dobrotka. Take it out today. Dobrotka. Pápa, Lukáško. Pápa. Počkaj, podržkaj, dobre? Podržíš trošička myštičku? Ja tuto idem. Troška, áno. Aha. You pull the camera moving. You know that? I do it. You do it? Yeah. You know how to do it? Yes. Okay, we continue, sorry. Mali sme technické problémy s kamerou. Že? Mali sme technické problémy s kamerou. Aby sme túto superstar nahrávali. No, výborne. Takto, počkaj, teraz nás nevidno zase. Zase nás nevidno. Iba tak z boku, no, ham. Takto, krásne my papáme. A nie ako psíček, Lukášiky? Takto, dobre. Ty iba držkaj myštičku, dobre? Tak, ešte pomiešame. Páči sa? Držíš myštičku, no nemôžem ti ju zobrať, držíš krásne, tak. No. Aké je? Dobre? Dobre sme navarili, zlato? Tak, dobre sme navarili. Chutí nám. Chutí Lukáškovi veľmi, áno. Páči sa vám? No, dobre, my sa ideme teda dokrmiť. Dobre, ideme sa dokrmiť a umyť. Viete, pozdravujeme Tuli aj Stárku na Slovensku, aby videli, ako ty krásne už pápaš lyžičkou. Keď prídeš v lete, že už budeš papať zemiaky, že? Zemiačky budeš papať, áno? Také zemiačiky. Dobre, ham. Dobre, krásne. Dobrú noc. Ahojte.